All JIRIBAM Sports Association AJSA na SHINDUNA JIRIBAM Higher Secondary School gi SHANNABUNG CHATHARIBA 19 SHUBA and HORICHORON Memorial Sub-Junior Boys Under 15 Football Tournament 2024 gi ngarang SHANNAKHIBA match da Anandamoye Club na Sonapur Gpsa bu goal 5-0 da Maithiba Pikhre. Ngarang gi match adu Aziz Heather KH Nilakamal Iqbal Hussain amadi Javed Hussain na conduct tawki ngasi nungtil pung 2:30 tabada CKC Chingdong Lekaiga SBYC Sig Bostiga sanagani hairi ngarangi match aduda Anandamoye Club na toss ngamduna ball kauba hoki aduga Sonapur Gpsa na side khanki Anandamoye Club ki goal sing adu jersey number 11 Anarul na goal ani, jersey number 7 Muhammad Wazid Khan na goal ani amadi jersey number 2 Kumash na ama punna goal mga chanduna Sonapur Gpsa bu Maithiba Pikhre bani.